Reči i slike. Emisija iz kulture. Udžbenik. Words, parole, images, bilder. Monde et image. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u današnjem emisiji Reči i slike. Predstavljamo vam umetnicu koja je povremeno naša sugrađanka. Zove se Helga Goran i uskoro ima izložbu veliku u Zagrebu. Helga Goran, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Zanimljiva priča naše današnje gošće, da tako kažem, i životna neka izmeštanja na tom uzbudljivom, čini mi se, pre svega ličnom putu, pa i stvaralačkom. Beograd se našao kao neko važno mesto i upravo sad pred odlazak i pred veliku zagrebačku izložbu, potom rezidencijalni boravak u Klagenfurtu, u razgovoru za Studio B. Kako ste doživeli Beograd i sve što ste u njemu uradili? Ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu. Ja sam u Beogradu završila studij na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na odsjeku za voćarstvo i vinogradarstvo. I tu sam bila od 87. do 95. Nakon toga sam otišla na Novi Zeland i tamo provela 16 godina. I iz privatnih razloga se vratila opet u Beograd. Ovdje sam provela zadnje 4 godine i našla sam Beograd promenjen. Jako, i to ne baš u najboljem smislu. Jel možemo nešto konkretno? Pa vidim da su se promenili ljudi i atmosfera. Pošto sam ja otišla iz Beograda baš pred početak ili kad je počeo onaj rat. Nekako ljudi su tad prestali da se smeju. Do onda je Beograd bio za mene divan grad, pun vrlo zanimljivih ljudi, opuštenih, svašta se događalo u kulturnom smislu. Je bilo mnogo događanja, filmova, festivala, pozorišnih predstava i sve je bilo vrlo, moglo se, nije bilo skupo. Bogatih mogućnosti. Mogućnosti i karte su bile pristupač. Tako da smo stalno kao studenti išli u pozorište i u bioskop i izlazili, izradili sve što rade mladi. Zanimljiva je ta kombinacija. Kako ste došli do Poljoprivrednog fakulteta? To je ono kad sam razmišljala čime bi se u životu bavila. Na kraju sam nekako došla do toga da želim da studiram nešto u vezi sa drvećem, sa prirodom, da budem vani u prirodi. To mi je bilo jako stalo i znala sam da nikako ne želim da budem u nekoj kancelariji. Onda sam isto razmišljala o mogućnosti zapošljavanja, pošto to je isto bila neka primarna stvar, šta ćemo da radimo posle fakulteta. Se odlučila za to voćarstvo i vinogradarstvo, to je nekako skup i drveća i boravka u Napolju, ali ta ljubav nije baš dugo trajala. Ali se nekako u vašim video radovima, imala sam priliku nedavno da vidim, jedan priroda vrlo osjeća i čitava ta atmosfera neka koja je vama jako važna. Između ostalog. Između ostalog, da. Ja ne radim ljude, mislim ljudi uvijek nekako, nema ih u mojim radovima, ali prisutni su. Posredno, da, kroz tragove neke njihovog postojanja. Nije retka situacija da se veliki umetnici, pisci bave vinogradarstvom, poljoprivredom, da su blizu zemlje, da im je taj dodir vrlo važan. Postoji naravno i ona struja isključivo urbanih stvaralaca koji nemaju ili se čak i plaše dodira sa prirodom. Kako ste vi tu vezu doživeli unutar sebe? Pa meni je to nešto sasvim normalno i ta priroda se naravno pojavljuje u svim mojim radovima i mislim i u urbanoj sredini uvijek je tu i uvijek je voda tu, voda mi je jako važna. Ja sam rođena u Puli na moru i uvijek nekako gravitiram da živim pokraj vode, da li je to more ili jezero ili reka. Ili okean. Ili okean, da. Na Novom Zelandu stvarno nije bitno, ali bitno je da je voda tu. Kako ste taj prelazak na Novi Zeland doživjeli? I uopšte prvi korak u umetnost, da je to zvanično bilo stvaralaštvo? Prelazak na Novi Zeland je bio kulturni šok. Ja sam došla iz jednog okruženja gdje su ljudi vrlo srdačni, grle se, cmaču, mislim, topli su, prijatni. Došla u jednu sredinu koja je vrlo British distancirana. Uzdržana, da. Mislim, to ne znači da oni nisu topli i ljubazni, ali na neki svoj način. A i kompletno je sve drugačije. Novi Zeland je mala zemlja, to su 2 ostrva i tamo je sve nekako mirno i tiho. Znači, ja sam bila u nekoj vrsti neuroze, mora se brzo, sve treba da se uradi na brzinu, kao kako ne može, a stalno sam čula polako, bit će u redu, sve ćemo stići, samo polako.
tako da za tih 16 godina sam uspjela nekako da se usporim malo i onda nazad tu u Beogradu mi odjednom opet sve postalo hektično i malo naporno. Mislim, ljudi su nekako, vrlo su buldožerski nastrojeni, da tako kažem. Mnogo vole da se guraju, da prolaze kroz druge, da se gaze. To sam baš primetila da se mnogo razlikuje od onog Beograda koji ja znam, gde se još uvijek bečka škola primjenjivala, gde su žene bile poštovane i starijima se ustajalo u autobusu i u gradskom prevozu. Tako da sam bila isto malo u šoku i trebalo mi je dosta dugo da se priviknem na to. A umetnost? Umjetnost, pa na Novom Zelandu to je isto zanimljiva priča, zato što sam tamo došla i malo radila u struci, gajila cveće neko par godina, onda sam prešla u elektronsku industriju, zato što ja volim da radim prstima i volim tehničke stvari, pa sam htjela da naučim svašta novo, pa sam radila u toj elektronskoj industriji i poslije toga je tamo isto počela kriza, počeli su da otpuštaju ljude, nama su ponudili redundancy paket, to je otpremninu, znači ko je hteo i ja sam morala da se izborim za svoja prava kod šefa zato što sam htjela da nastavim studij. A upisali ste? To je bio prvo kurs grafičkog dizajna, u stvari on je više bio koncentriran na software, a malo manje na koncept i to, tako da sam tu usavršila svoje znanje raznoraznih programa i dobila osnove grafičkog dizajna. I tad ste skliznuli u umetnost ili? Ne, poslije toga, kao i obično, neko drugi me nagovorio i rekao da moram da počnem, moram da idem u školu. Počela sam raditi tako fotografije, neke radovi, crtanje, da počela sam i da crtam i onda je ta moja prijateljica odlučila za mene da ja treba da upišem školu. Malo je tamo drugačiji sistem, tako ja sam u stvari odškolovala se kroz privatne škole, koledže i privatne fakultete i jedino sam master odradio. U stvari to je neka vrsta, nije baš državna škola, ali nešto najbliže državnoj školi, Massey University u Wellingtonu, u glavnom gradu Novog Zelanda. Tamo ste imali izložbe? Imala sam jednu pokraj Krajšeča u jednoj galeriji, to je bila prva, onda imala sam jednu u Aucklandu i jednu u Hastingsu, to je jedan mali grad, znači 3. Kad ste bili sigurni da je umetnost ta kojom želite dalje u životu da se bavite? Pa kad sam se upisala, mislim, to je bilo to. Naravno, u početku je bilo teško zato što, teško u smislu zato što tamo nema klasičnih priprema kao ovdje za upis na akademije, nego ljudi odluče pa ili u srednjoj školi rade malo, imaju likovno pa pripreme neki portfolio ili sami rade kod kuće. Ja sam se uglavnom sama spremila i učila sama, tako da kažem, dosta radila research i crtala i slikala i pripremila taj portfolio i to je bilo dovoljno i razgovor sa direktoricom škole, to je bilo presudno.
מילים ותמונות. יצעק את הרודיאק. Szavak és képek. Reči i slike. Helga Goren, kao diplomirani inženjer za voćarstvo i vinogradarstvo, osvedočila se o postojanje ciklusa u prirodi, u prirodnim pojavama. Kad je reč o vašem stvaralaštvu, kako tu nastaju ciklusi? Pa to kod mene uglavnom dođe nekako spontano, da ne zvuči patetično, ali kako život nanese. Zato što od kad sam došla u Beograd, ja sam sve vrijeme na Novom Beogradu i naravno uz vodu, tu je Sava i provodila sam dosta vremena na Savi zato što prijateljica ima pse, pa smo onda tako, dosta sam ih često čuvala i šetala i naravno fotoaparat kod mene je nešto što je sasvim dio svakodnevnog rituala, u stvari to je produžena ruka, mislim više i ne razmišljam nego jednostavno šetam i vidim nešto i škljoc i tako i onda se nekako se to formiralo u cikluse. Počelo je sa knjigom o vodi koja je nastala kad se Sava izlila pre 2-3 godine i onda to je bilo čarobno, ti odrazi splavova, drveća, prirode u vodi. Onda sam napravila tu prvu izložbu u prostoru Gnezdo Organic, koja se zvala Knjiga o vodi druga mesta, odnosno Other Spaces, koji su referirali na tim prostorima koji su se nekako razotkrili u susretu Save i vegetacije i tih odraza zgrada i drveća i splavova u vodi. Znači, u tom susretu se, ono što sam ja vidjela, otvori se neki novi prostor. To me je inspirisalo da napravim to. To je računam kao prvo poglavlje u toj knjizi. Kao drugo poglavlje pojavili su se pronađeni crteži, to kad se Sava izlila drugi put, znači pre godinu dana. I to je bilo proleće i naravno uz sve te šetnje tokom cele godine Sava izgleda čarobno i njen vodostaj se stalno menja, nekad je vrlo nizak, nekad je dosta visok, nekad se izlije i onda ta vegetacija nekako izgleda kao meni barem, izgledala kao crteži, nešto što bi ja nacrtala, tako da sam to zabeležila i od svih tih ne znam koliko stotina fotografija izabrala 11 koji su ušli u izložbu i izložba je bila predstavljena u Gradskoj galeriji savremene umjetnosti u Smederevu prošle godine. Kad ste rekli fotoaparat je uvek nekako uz vas, uglavnom objektiv usmeravate na detalje, na ono što većini izgleda kao nebitno, nevažno, neinteresantno. Da, to se nekako iskristaliziralo kroz moju praksu, zato što ja vidim te detalje negdje, meni je to zanimljivo, to je cijeli jedan svijet u sebi, nešto što ljudi prođu pored, neke banalne stvari, ne znam, flaša, opušci, cigareta, koji stvore neku vrstu apstraktne umetnosti, na primjer. To se stalno provlači kroz moje radove, ti neki detalji svakodnevni koje ljudi ne primećuju, tako i ti pronađeni crteži, ljudi prolaze svaki dan tu, ta vegetacija uvijek ista, jedino što oni to ne vide, a ja vidim. Crno-bela fotografija je gotovo uvek? Ne, crno-bela je bila na početku, na ranom početku kad sam se još bavila analognom fotografijom, a kasnije naravno ja mislim da tako svi, čim jednom otkriju, čim zagrizu malo u fotografiju u boji, teško se izvući iz toga. Ja uvijek radim malo, probam i crno-belo, probam i u boji i onda odaberem šta je primjerenije, šta bolje izražava moj senzibilitet u tom trenutku. Ti pronađeni crteži imaju vrlo suženi tonalitet. Svi su snimani u boji, ali su vrlo blizu monokromatskom tonalitetu, tako da su mene čak podsjetili i na grafike i radovi su odštampani na grafičkom papiru da izgube što više detalja i da se približe što više toj estetici. Za koji dan će vam biti otvorena izložba u Zagrebu, da, u zanimljivom prostoru? Da, u predivnom prostoru, to je, mislim da je neformalno zovu džamija, a to je sad Dom Hrvatskog društva likovnih umjetnika.
19. aprila u 7 sati, ako je neko u Zagrebu dobrodošao. To će biti multimedijalna izložba, sastojat će se od videoprojekcija i zvuka. Video je urađen od pokretnih i nepokretnih slika koje sam isto tako snimala većinom na Savi i na različitim drugim lokacijama. Zvuk je isto sniman na lokacijama. To je sad, monokromatsko, uglavnom je plava, ponekad malo drugačija, crno-bela. Izložba se zove The Book of Land Spring, odnosno ovo je prvo poglavlje u knjizi o zemlji i zove se Proleće, koje je naravno snimano prošlog proleća i ovog proleća. Sve je snimljeno u nivou tla i zamišljeno je da se to projicira na zid galerije u Zagrebu koja se zove Prsten i to je jedan ogroman kružni prostor, visoki, i zamišljena kao jedna ambijentalna instalacija gdje bi, znači to što je snimano sa zemlje povećat će se na velike razmjere i doći će do izvrtanja perspektive. Znači mi ćemo postati vrlo mali u tom nekom iskustvenom nama nepoznatom pejzažu gdje su sve te pčelice, mravi, biljke odjednom se pretvaraju tu neku čudnovati pejzaž gdje smo mi u stvari gosti, a to je nešto što mi inače ili gazimo po njemu ili prolazimo kraj njega ili ga gledamo iz neke ptičje perspektive. Znači sada smo smanjeni na posjetioce pejzaža. Posle zagrebačke izložbe idete na višemesečni boravak u Klagenfurt. Da, ljubaznošću austrijske pokrajinske vlade Koruške dobila sam stipendiju na 5 mjeseci u Klagenfurtu. Tamo ću nastaviti moje istraživanje između odnosa pokretnih i nepokretnih slika. Dosta ću se baviti teorijom, a radovi će biti na temu... U stvari, kako sam ja to zamislila, koncept je da koristim nepokretne slike snimljene u pokretu, koje ću kasnije tretirati kao pokretne slike na timelineu digitalnog softvera za montažu. Raskadriranje jednog, na primjer. Pa, na primjer, jedan rad bi bio razlaganje jedne fotografije na više delova te iste fotografije, samo u različitim širinama. I kad se to tako poslaže jedno pored drugog, onda se pojavi određeno trajanje fotografije, koje inače ne postoji, zato što fotografija zabeleži delić sekunde i to je to. Statična je, nema trajanja, to su te nepokretne slike. I onda kad se ta fotografija razloži na više delova ili se uzmu delovi neke druge fotografije pa se poslažu tako, kao da se video slaže na timeline, onda se odjednom pojavi to trajanje. Onda sljedeća ideja je, pošto su sve te fotografije koje moj početni materijal snimljene su na mojim proputovanjima autoputom prema Senti, odnosno prema Novom Sadu i Senti, koji ima međunarodnu oznaku E75, tako će se zvati izložba. Onda sam još razmišljala, pošto uglavnom svoje radove tako naslovljavam da budu ono što jesu. Znači, ako su snimljeni na, ako su pronađeni crteži, to je onda 1, 2, 3, 4, a ove će se zvati, trenutno radni naslov je isto E75, 1, 2, 3 i tako dalje. Onda sam razmišljala šta bi se dogodilo, pošto sad nemaju narativnu komponentu, ali imaju te neke crne trenutke tišine između tih delova fotografija. To su neke stanke između tih delova fotografije, crne, koje, liče u stvari na videotape, na videotraku snimljenu. Da, trenutno nema narativne komponente u njima. Znači, to je to što vidimo, to je jedna fotografija, vidimo da tu ima neko trajanje, podsjeća nas na video. Onda sam razmišljala šta bi se dogodilo kad bi ja njima dala neki naslov, onako rečenicu ili čak dve, pa sam zamislila da to budu stihovi iz zbirke pesama gospođe Kayoko Yamasaki, koju smo dobili na poklon. Tako da je to isto u planu i mislim da će onda te fotografije dobiti i narativnu komponentu i da ćemo ih vidjeti potpuno drugačijim očima. Znači sad su to neko trajanje, a onda će dobiti i značenje. Someday, yeah, it hurts to say.
Helga Goran, naša današnja gošća, ima izložbu za koji dan u Zagrebačkoj galeriji u kojoj će video radovi biti projektovani sa 10 aparata, poređani jedan pored drugog na visokim zidovima kao poliptih. Vrlo je uzbuđena pred taj svoj prvi izlet u multimediju, a posle toga je čeka boravak u Klagenfurtu gde će se baviti izučavanjem odnosa između pokretnih i nepokretnih slika. Kad već spominjete pokretne i nepokretne slike, bavite se fotografijom, grafikom, ilustracijom, različitim stvarima, ali tu nekako je došao i film i mislim da će Beograd ostati kao znak i kroz neka znanja koje ste stekli na polju filma i pravljenja filma i pokretnih slika. Pa ćemo posle najaviti za slušaoce Studija B i priliku da pogledaju jedan vaš film. Da, studentski. Da. Reč je o... Pa reč je o završnom filmu. Opet su me drugi nagovorili, naravno, to ja uvijek vjerujem da čovjek i umjetnik treba stalno da se razvija i da uči, da nadograđuje svoje veštine. Ja sam veliki filmofil i imala sam tu sreću da odrastam u staroj Jugoslaviji u kojoj su postojali televizijski centri u glavnim gradovima Republika i onda su oni mesečno puštali cikluse filmova čuvenih režisera. Znači ja sam bukvalno odrastala na filmovima Tarkovskog i Fellinija i na film noir i francuskim autorskim filmovima. I to nekako čovjek odraste s tim i ostane mu valjda zabeleženo. I onda nekako mi to polje, uvijek sam ga nekako držala onako, malo me plašilo. Mislim, uvijek sam razmišljala, to mi nepoznanica jedna velika bila kako se sad pravi film. Mislim, ono što mi vidimo to je proizvod jednog velikog uloženog truda i rada i svašta, to je cijeli jedan svijet iza toga. Na kraju sam nekako po nagovoru opet odlučila da odem i da uđem malo u svet filma kroz filmsku školu Kvadrat Zorana i Svetlane Popović. I nakon određenog broja vežbi i tako dalje, došlo je vrijeme da snimimo film. Umjesto završene diplome dobijemo završeni film. A to inače služi kao pripreme za upis studenata na Fakultet dramskih umjetnosti, na različite smjerove, na montažu, na kameru, na režiju. Sad smo u procesu završavanja filmova i kad svi završimo imat ćemo finalnu projekciju javnu koja će biti organizirana u Studentskom gradu i otvorena je za publiku i tamo možete da dođete da vidite mlade nade, buduće studente i umjetnike i možda režisere. Ali i film naše današnje gošće, Helge Goran, koji se zove, jel možemo bar naslov da znamo? A zove se Modro i zeleno i to je to. Ima još jedna velika stvar, Svetlana i Zoran Popović su organizatori ovog čuvenog festivala dokumentarnog filma 7 veličanstvenih. I naravno pozvali su nas da dođemo da gledamo filmove i moj odnos prema dokument filmu je bio, pa nije me sramota da kažem, ali bio je stvarno katastrofalan jer sam ja uvijek mislila ta dokumentarni film, bože, to je ono crno-belo, dosadno, neko tamo priča, bla bla bla, nešto se događa što to nema veze sa onim filmom. Međutim, kako sam otišla tamo i odgledala 2 projekcije, dogodilo se prosvjetljenje, zato što moja definicija je bila vrlo daleko od šta se danas smatra dokumentarnim filmom, odnosno igranim dokumentarnim filmom. Ja sam odgledala 2 filma, jedan je Don Juan, a drugi je bio Braća i to je bilo ovako, mislim, i estetski su, Braća pogotovo, estetski su nekako bili vrlo, našla sam se jako blizu sa načinom razmišljanja, načinom pričanja te priče, načinom kadriranja, znači kompletno, nekako mi je bilo, bože, to ko da sam ja, ko da mi je brat blizanac, tako da sam ja doživjela prosvjetljenje i ako se ikad recimo u životu budem bavila filmom, verovatno će to biti nešto slično tome. I onda sam znala, čovjek uspe, ako budem uspješna, ako me pozovu da moj film bude jedan od tih 7 filmova koji će biti prikazani, to je velika čast. Ko su vam omiljeni, da kažem, umetnici ili načini umetničkog izražavanja? Šta još želite da posebno pratite, ispitate, upoznate? Pa taj umetnički video sad, to je trenutno nešto čime se želim baviti, znači da proširim
u tom smislu moje polje djelovanja umjetničkog. Mislim, uvek je bio Wim Wenders, to je čuveni režiser, nekako i njegove razmišljanja na temu filma, on je nekako moj umjetnički otac, da tako kažem, osoba u kojoj ja uvijek zavirim, gledam njegove filmove, nekako uvijek nađem odgovore tamo i mislim da imamo vrlo sličan isto umjetnički senzibilitet i naravno tu su i drugi. Uglavnom su sad filmski režiseri, pošto kod njih je nekako najbolje ta fotografija našla svoje mesto. Ja radim u polju fotografije, ne mogu sebe da nazovem fotografom, to jednostavno nisam. Ja fotograf je neko drugi koji se profesionalno bavi fotografijom. Ja samo koristim medijem fotografije da bi izrazila svoje ideje. Znači, Wenders, Tarkovski, trenutno, onda ima tu puno tih režisera koji svaki je genijalan na svoj način, na primjer, i svaki pridonosi na svoj način tom filmu i od svakog se može jako puno naučiti. Nadam se da ćete još mnogo toga naučiti i da će se dovoljno kvalitetni putevi otvarati pred vama i da ćete to znanje ponovo i u Beogradu demonstrirati. Pa i ja se nadam. Ja se nadam, ovo je video instalacija, možda ne znamo, bit će možda se pojavi sljedeće godine u Beogradu. Mislim, to je moja želja i... Sve najbolje, Helga. Hvala. Hvala za razgovor. Hvala i vama na pozivu.